Welcome to my vlog guys. Bago ulit eh. Kaya lang guys. Kaya may sa bago ulit guys. Welcome to my life. Like, share, comment guys. Hello, Faida Alia. Faida Alia, hello. Welcome to my life. Like, share, comment guys. Welcome to my life. Faida Alia. Welcome. Dito po kami sa province of Leyte. Province of Leyte, Municipality of Bato. Ayan, nito ko sa may biwak. Habang nag-snack ako. Nag-snack, nag-coffee. So sa may biwak, nag-merinda ako. Ayan, ang ganda ng biwak nila dito. Welcome to my life, Faida Ala. Faida Ala, welcome. Ganda ng biwak nila dito sa Bato Leyte. Welcome to my life. Wow, yes. Good evening dyan sa Manila, Faida. Good evening, sana maganda yung araw dyan. Ako na ito sa biwak of Bato lately. Maganda dito kasi meron silang night market dito. Hi mga guys. Welcome to my life. Ito ako sa biwak of Bato lately. Kasi meron night market dito yan. Tapos nagmamerinda ako. Merinda tayo guys. Merinda lang ito dito. Apo na merinda lang. Meron night market dito eh. Bato Leyte. Ang ganda dito kasi may night market sila. Bato Leyte, biwak, night market. Welcome to my life. Like, share, comment lang guys. Like, share, comment lang. Comment lang kayo. Saan yung lugar niyo? Kaya comment lang. Yung yellow. Masit Canton, my favorite eh. Ito lang favorite ko.
Tapos guys, coffee. Hindi ako mag-coffee guys. Choosing Farm Channel. Choosing Farm Channel. Ako po ay welcome. Welcome to my life. Welcome to my life. Choosing Farm Channel. Ako po. Welcome. Like, share, comment lang kayo. Salvation Tonyo. Welcome to my life guys. Dito tayo guys sa night market of Bato Leyte Province. Leyte Province, ganda dito guys. Kasi meron silang night market dito. Ang ganda dito guys kasi may night market. Daming nagtitinda paggabi dito eh. Night market Bato Leyte guys. Maraming painda dito paggabi guys. Welcome to my live guys. Like, share, comment lang guys. Hello, Sim Ready Street. Hello. Welcome to my live. Welcome to my live guys. Welcome. Hello Carlo. Welcome to my live Carlo. Carlo Malari. Hello. Welcome to my life. Welcome. Hello Carlo, nandito ako sa Bato Leyte. Bato Leyte sa Biwak. Bato Leyte Province. Night market. Ang ganda dito pag gabi kasi dami nagtitinda yun. Pero nga sila night market dito eh. Night market. Dami nagtitinda dito pag gabi yun. Maraming painda dito pag gabi night market. Tapos guys, habang nagla-live, habang merinda ako. Merinda tayo para happy. Welcome to my life guys. Thank you very much. Welcome. Bato Leyte Province. Bato Leyte Province. Ayan guys, Biwak. Marami nagtitinda dito guys paggabi. Kasi may night market sila dito guys. Welcome to my life guys. May plastic kasi.